Bai. Bale. Hasiera emango diogu prentsaurreko honi, lehenik eta behin mila esker etortzeagatik. Bi aipamen, prentsaurrekoa hasi baino lehenago, aipamen bat eta aurkezpen bat, esango nuke. Gaur Bilbon beste erailketa matxista bat burutu dute. Laugarren Euskal Herritarra da aurten hiltzen dutena, eta zentzu horretan gure dolumina, gure elkartasuna eta mugimendu feministak antolatutako eta antolatuko duen eta bultzatuko dituen manifestazio, konzentrazio guztietara deia egiten dugu. Berriro diot, 4 Euskal Herritar izan dira hilketa matxistaren ondorioz erailak Euskal Herri luze zabalean, eta uste dugu gai hau errepikakorra baldin bada ere, beti ere merezi duela erreflexio sakon bat eta merezuela erantzun irmo bat mundu guztien partetik. Bigarrenik gaur Euskal Herria Baik eta Euskal Herria Bilduk Euskal Herritarrekin konpartitu nahi dute bere reflexioak, eta horretarako ni neu Arnaldo Otegi koordinatzaile orokorra naiz, eta nire ondoa Matilda Agi, Baiko bozeramalea, eta bien partetik eta bien artean egingo dugu irakurketa amankomun bat egun honetan. Eta beraz, prentsaurrekoari hasiera emango diogu. Prentsaurreko honen bidez, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Baik ikasturte politiko berriari buruzko irakurketa partekatu berri nahi dugu. Izan ere, oroitu nahi dugu lurralde zatiketaren ondorioz, Euskal Herriaren errealitate administratibo ezberdinak bizi ditugun arren, nazio bat garela, eta nazio gisa erronka komunak ditugula. Gure mugimendu politikoan, arteko lankidetzak ildo hori elikatzen du. Euskal Herriaren aitortza, burujabetza osoa eta lurralde batasunerako helburu erantz dioana, hain zuzen. Ikasturte berri honen abiapuntuan garrantzitsua da oroitaraztea Euskal Herrian iragandiren hauteskunde ezberdinetan ezkerreko independentistak inoizko emaitzarik onenak lortu dituela Euskal Herriko luze zabalean. 7 herrialdeak kontuan hartuz, beraz gure nazio osoa kontuan hartuz, lehen indar politikoa da eta gara ezker independentismoa. Eta guretzat garrantzitsuena dena, Euskal Herritarren gero eta sustengo zabalagoa jasotzen du gure herriarentzat dugun proiektu politikoak. Gasteiz eta Iruñako parlamentuetan inoizko ordezkaritzarik handiena dugu. Udaletxe edo herriko etxe mailan bezala. 100 alkate eta hautetxiekin. Tartean, Iruñako udaletxea. Madrilen paper erabakigarria jokatzen dugu, eta historikoa dena lehen aldikotz Parisen diputato bat izanen dugu ezkerreko independentistok. Joan diren uztaileko hauteskundetan egin aliantzaren ondotik, eta azkenik Euskal Herri osoaren interesak Europan defendatuko duen parlamentari diputatu bat ere badu ezker independentistak. Errealitate hau ardura sartzen dugu, eta aukera gisa baliatuko dugu Euskal Herriaren burujabetza eta eraldaketa sozialaren aldeko prozesuari urrats berriak egiteko. Gu Euskal Herriaren eta interes orokorraren alde lan egiteko gaude instituzioetan, ez interes pertsonalak asebetetzeko. Aldiz, jakin badakigu testuinguru konplexu batean garela, mundu mailan kapitalismoak sortu duen krisi sakonaren eraginpean, populismoaren eta eskuin muturraren hazkundea elementu oso kezkagarria dela. Europako herrialdek askotan, frantses zein Espainiar estatuetan, eta beste hein batean ere Euskal Herrian izan duen gorakadaz ohartarazi nahi dugu. Euskal Herrian ego zein iparrean ezkerreko independentiston autuek eskuin muturraren bilakaerari harresia jarri diote. Uste dugu erantzunkizunez jokatu dugula. Argi izan behar da eskuin muturreko ideiek eta gobernuek nazio zein jendarte ikuspegitik atzera pauso nabarmenak ekarriko dituztela. Horregatik, ondoko hilabetetan ere agenda erreakzionarioei bidea ixteko prest izanen gara.
Inoiz baino gehiago nazio proiektua erraldaketa soziala eta gure komunitatearen egituraketa indartzeko garaia da. Horretarako beharrezkoa da maila politikoan eta instituzionalean egiten den lana, baina hori bezain garrantzitsutzat jotzen dugu mobilizazio eta bultzada sozial zabala biderkatzea. EH Bildu eta EH Bairentzat gure naziotasunaren aldarrikapena lau haizetara zabaltzea lehentasunezkoa izanen da ondoko hilabeteetan. Eta uste dugu herri gisa egin behar dugula, ahalik eta indar gehienak metatuz eta herritarrak aktibitatuz bide horretan. Izan ere, Euskal Herri osoan indarrean diren estatuz politikoak aldatzeko aukera errealak ditugu. Hiru erremu administratiboetan eztabaida idekia delako eta badagoelako burudiabetza eta erabaki ahalmen handiagoa izaitea aldarrikatzen duen gehiengo bat. La création de la communauté d'agglomération Pays Basque en 2017 fut l'unique évolution institutionnelle du Pays Basque ces 45 dernières années. Cette étape fut importante pour la reconnaissance du Pays Basque Nord dans le paysage institutionnel. En revanche, les statuts politiques en vigueur dans les trois espaces administratifs ne reconnaissent ni notre nation, ni le droit des Basques à décider de leur avenir. Pas plus qu'ils ne sont en capacité de répondre efficacement aux défis que rencontre le Pays Basque. EH Bilduk eta EH Baik herri gisa jokatzeko deia luzatu nahi dugu. Ondoko hilabeteetan akordio zabalak eraiki behar direlakoan gaude, alderdi politikoen artean eta baita diendarte zibileko eragileekin ere. Gehiengo sozial eta politikoak artikulatu behar ditugu, herri gisa Madril eta Parisen aurrean gure adostasunak defendatzeko. Azkenik, erronka horiei begira gure mugimenduen lehen itzordu nagusien berri emanen dizuegu. Irailaren 21 EH Bilduren konferentzia politikoa Donostian, kongresu prozesuari hasiera emateko. Eta iparraldean azaroaren 23an EH Bairen biltzar nagusia estatuz politikoaren proposamena eta programa politikoa onartzeko. Mila esker. Erderaz egingo dut laburpen bat, bai? Bueno, hoy Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bai quieren transmitir y compartir con los ciudadanos y ciudadanas del conjunto de nuestro país cuáles son las reflexiones que hacemos al inicio de este curso político. La primera es que, evidentemente, a pesar de las divisiones administrativas, políticas impuestas a nuestra vieja nación, Euskal Herria y sus 7 territorios somos una nación, y una nación que va desde el Ebro hasta el Abur, y una nación compuesta por 7 territorios. Y creo que es conveniente, creemos que es conveniente, empezar todos nuestros análisis políticos actuales y los que pueda haber en perspectiva, teniendo en cuenta esta realidad nacional, la realidad nacional de un pueblo vasco dividido entre 2 estados, dividido en diferentes administraciones, pero que sigue siendo una sola y única nación. Queremos al mismo tiempo congratularnos de que en el último y largo gran ciclo electoral, la izquierda independentista, la izquierda soberanista, la izquierda abertzale, se ha convertido en la fuerza más votada del conjunto de nuestro país y de nuestra nación. Y eso significa que, evidentemente, y como tercera reflexión, lo importante es que le decimos vaya Euskal Herria y lo importante es que Bildu egiten dugu la jendea. Y cada vez más gente está alrededor del proyecto político que representamos, que es un proyecto político que busca la libertad nacional de nuestro país y una sociedad más justa y más igualitaria. Tenemos, la izquierda independentista soberanista tiene la mayor representación que ha tenido jamás en la historia en los parlamentos de Gasteiz o de Iruña. Tenemos un representante en la Asamblea Nacional Francesa que
que es un hecho histórico en esta última convocatoria electoral. Tenemos miles, cientos de concejales, cientos de alcaldes y, por lo tanto, tenemos una gran representación institucional, repito, derivada del apoyo popular creciente que está teniendo el independentismo de izquierda en nuestro país. Esto nos conlleva o nos dirige a una mayor responsabilidad y creemos que con esa responsabilidad tanto Euskal Herria Bai como Euskal Herria Bildu le quieren hacer frente a los grandes retos que tenemos en estos momentos como país, que yo diría que se pueden resumir de la siguiente manera. Vamos a ponerle freno a las extremas derechas, en plural, a las extremas derechas. Creemos que Euskal Herria es un dique de contención contra las políticas autoritarias y de extrema derecha. Vamos a avanzar en el camino de nuevos estatus políticos para el conjunto de Euskal Herria. El debate sobre nuestros derechos nacionales es un debate nacional que se está dando en Lapurdibas, en Nafarroa y Siberoa, que se está dando en Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba y que se está dando en Nafarroa Garaya. Hablamos de un debate nacional en el que hay que reivindicar los derechos nacionales de nuestro país. Estamos en la apuesta de construir sociedades socialmente más avanzadas, sociedades igualitarias, y por lo tanto este es nuestro compromiso. Por eso Euskal Herria Bai y Euskal Herria Bildu encarará todos estos debates empezando y partiendo de una premisa básica. Hará todos los debates partiendo desde una visión integral y nacional de lo que representa la vieja nación vasca y de lo que es en su ámbito geográfico y político la vieja nación vasca. Evidentemente haremos un debate nacional teniendo en cuenta y respetando los diferentes ámbitos en los que está dividido hoy en día nuestro país, respetando esos ámbitos. Y en ese sentido, pues en las próximas fechas, Euskal Herria Bai hará una biltzarra nacional para hablar también del estatus político en noviembre y nosotros haremos una conferencia política el próximo día 21 en Donosti. Seguimos siendo dos fuerzas con un acuerdo estratégico, somos la primera fuerza política del país en conjunto y somos la fuerza de futuro de Euskal Herria. Mila esker. Eskerrik asko, Arnaldo.